Ni abasirikare bari hagati y'abataratu kugera ku 10 gusa ba Delta Force bonyine bamanutse bavuye mu ndege baciye ku migozi bakinjira mu nyubako harimo perezida. Ijoro ry'amateka ryatumye isi yose yifata ku myanya irangakumiro. Muri iki kitero kidasanzwe isibye abasirikare ba Delta Force nabo bake cyane, na wundi musirikare wa Leta z'Ubumwe za Amerika ugeze akandagiza ibirenge bye ku butaka bwa Venezuela, kuko guhera ku ntwaro z'ubwirinzi bw'ikirere kugeza ku bigo bya gisirikare byose byaturikijwe n'indege z'indwanyi umunyamerika yarunze mu kirere cy'iki gihugu. Iryo joro kajugujugu z'ibikoko z'abanyamerika zikomeye cyane zinjiye mu murwa mukuru Caracas zihuta cyane zerekeza ku nyubako perezida yari yaraye muri iryo joro, ndetse zigeze kuri iyo nyubako zarayizengurutse, ahasigaye zicucuma amasasu menshi ku basirikare bari ku butaka barimo bagerageza kubarwanya. Ubyumve neza ariko ko nta ndege n'imwe yigeze irekura isasu na rimwe ku nyubako harimo perezida, ndetse n'ahari hayikikije hose kuko bashakaga perezida ari muzima. Nibyo kajugujugu zazengurutse inyubako ariko zarasaga mu merekezo yose ahabanye n'ahari iyo nzu. Nibwo babasirikare bake ba Delta Force bimanukiye ku migozi binjira muri iyi nyubako, ariko mu kuri kuzuye nuko iriya nyubako Delta Force yayinjiyemo bayigezemo harimo abarinzi ba perezida bihariye barenga 50, inakikijwe n'abandi bajepe barenga 100 bahumuye bidasanzwe, mu ntoki zabo bateruyemo intwaro nziza z'urugamba zigezweho, byibura zarasa amasasu nka 300 mu munota umwe gusa. Aba bajepe bose bari muri ka gace nakubwiye mu kanya indege zari zategetswe kutarasamo isasu na rimwe kugira ngo batarasiramo perezida kandi bamushaka ari muzima. Bivuze ko ririya joro abasirikare ba Delta Force bava mu ndege bagiye gufata perezida Nicolas Maduro bamanutse ari bake cyane, bari hagati y'abataratu kugera ku 10, ariko kugira ngo bagere kuri perezida bamufate bagombaga kubanza gushyira hasi abarinzi be bose bari ku burinzi bwe bw'umutekano iryo joro, kandi bari benshi barenga 150. Tekereza icyo kintu neza witonze, gute abasirikare batageze ku 10 gusa bahanganye bikomeye n'abarinzi barenga 150, kandi mu minota 3 gusa bose bakaba bamaze kubashyira hasi na perezida bakaba bamaze kumufata. Iyo mirwano yose ikaba yamaze gushyirwaho iherezo mu minota 3, kandi muri ba basirikare 10 nta n'umwe urimo warashwemo isasu na rimwe. Ibyo bishoboka biti? Yego koko Delta Force n'abasirikare ba mbere ku isi, ibyo turabyemera, ariko rirya joro nibarimo barwana n'utwana duto twiminja? Oya, barimo barasana n'abasirikare badasanzwe b'intoranywa bakuye mu bandi badasanzwe ngo barinde umutekano wa perezida. Umuntu wa mbere uba ugomba kuba urinzwe kurenza abandi mu gihugu, ubundi aba banarinda umutekano wose wa perezida bitabasabye n'intwaro n'imwe. None tutagendeye mu kigare, ririya joro byagenze biti? Aha badakunda kugora ubwonko bwabo uzumva bakubwira ko ari abasirikare ba Venezuela bitangiye perezida wabo ku gisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika, ariko suko bimeze, suko pe, niko kuri. Muri iki kiganiro ndagusobanura neza intwaro z'ibanga zitarashyirwa ahagaragara Leta z'Ubumwe za Amerika zakoresheje rirya joro. Ni intwaro zitwa ko zitarabaho ngo zikiri mu nyandiko gusa, abandi bakazifata nk'ubuhanuzi bw'ibizaba mu myaka ya kera cyane iri imbere. Ariko ikintu abantu benshi batazi uyu munsi nuko izi ntwaro zihari ziri mu gisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika, ndetse Amerika yanazikoresheje bwa mbere ejo bundi bajya gufata perezida Nicolas Maduro. Izi ntwaro ni nyabaki? Kuki zigirwa ibanga rikomeye cyane na CIA ubwayo igakora ibishoboka byose ngo buri wese ku isi akomeze kwizera ko zitabaho, ari ibintu biri mu nyandiko gutyo gusa? Izi ntwaro zikora ziti? Niba ari ubwa mbere wari usanzwe umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ku
itariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiraga Venezuela kuri misiyo yo gushimuta Perezida Nicolas Maduro, ikintu cya mbere igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabanje gukora ni ukubana imikorere yose ya za radari zari zicunze ikirere cy'igihugu, barazishimuta maze babona kwinjiza indege mu kirere cya Venezuela babizi neza ko nta kirazitambika. Mu ndege zinjiye mu gihugu harimo na kajugujugu nziza z'urugamba zigezweho, zarimo imwe yari itwaye abasirikare b'intwaranywa badasanzwe ba Delta Force batageze ku 10, ndetse abane nabo bimanukiye bafata perezida bamusohora mu nzu bamusohoranye n'umugore we babaziritse. Abantu benshi ku isi hose batangariye ubushobozi budasanzwe bw'abasirikare ba Delta Force batageze ku 10, babashije gushyira hasi abasirikare barenga 150 barindaga Perezida Nicolas Maduro, bakabashyira hasi batwaye amasegonda 180 gusa. Ariko mu kuri kuzuye gushingiye ku makuru nivaniye mu nda y'isi nuko bari abasirikare ba Delta Force ririya joro nta mirwano ikaze cyane barwanye, ahubwo ibyo wumvise byose ari uko barata ibyo batakoze, ahubwo bakoze bike muri byo, ibindi kanze nkubwire uko byakozwe. Mukuri dukesha abatangabuhamya bari muri uriya mujyi wa Caracas bavuga ko kiriya gihe ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zataka Venezuela mu gihe indege za kajugujugu zikaze z'urugamba z'abanyamerika zari hejuru y'urugo rwa perezida, mbere y'uko abasirikare ba Delta Force bamanuka baciye ku migozi ngo abajepe bose bari bacunze umutekano wa Perezida Nicolas Maduro babanje gukorerwa ibyitwa incapacitation. Incapacitation bisobanura gutakaza ubushobozi n'ingufu zose z'umubiri ku buryo abikorewe amera nk'akadahumeka nta kintu aba gishoboye kwikorera, mu mutwe bikagenda bikivanga akamera nk'urimo agahugu k'imyuka mibi, akagira ihungabana muri we rikomeye cyane, akazungera by'umurengera kuri rwa rwego rw'uko na nyuma y'amasegonda make cyane uwabikorewe ahita baparalize akitura hasi. Ibi ni by'abasirikare ba Venezuela bari ku burinzi bwa perezida bakorera irya joro, maze Delta Force abasirikare bayo nibwo bamanutse mu ndege binjira barekura amasasu ku muvuduko wo hejuru bameze nk'abari kurasa za kadahumeka, kuko nta musirikare n'umwe wa Venezuela wabashaga kunyeganyega byibura ngo arekure n'isasu na rimwe yirwanaho, ndetse ni nayo mpamvu hakoreshejwemo abasirikare bake cyane muri iyo operasiyo, ndetse muri abo bake cyane bakoreshejwe ntihagire n'umwe urasukamo isasu na rimwe ngo akomereke. Uko niko ibintu byose byakozwe, ndetse CIA ibi byita soft killing. Ibi ni ibiki bikorwa biti? Soft killing bivuga guhagarika, kwangiza cyangwa kwica binyuze mu gushyira hasi ubushobozi bwose bwa muntu ku buryo asigara nta kintu na kimwe yabasha gukora. Kugira ngo ubyumve neza mu buryo bworoshye ni nk'uko wakanda buto izimya burundu irobo rikava ku murongo rigasigara nta kintu na rimwe ryakora habe na gato, ariko ntibivuze ko riba ririmbutse, bivuze ko rizimijwe, ariko akanya kariko kose uwarizimije abishatse yakongera akaryatsa, ariko nanone muri ako kanya ryazimijwe uba warikoreraho ibyo ushaka byose birimo no kurisenya burundu, kuko riba ryambuwe ubushobozi bwaryo bwose. Gutya bikorwa ku irobo ni nako bikorwa ku muntu mu gihe hakoreshejwe ino nzira soft killing. Muri make soft killing ni inzira y'ubwicanyi ihabanye cyane n'inzira isanzwe y'ubwicanyi izwi nka hard killing, isaba ko hakoreshwamo imbunda, ibyuma cyangwa izindi ntwaro. Gusa soft killing nayo isaba intwaro, ariko zo zihariye zitarasa amasasu asanzwe, ahubwo zirasa ingufu z'urumuri cyangwa ijwi. Mu yandi magambo ni zirasa amasasu, ahubwo zirasa icyo twakwita nk'igitutu. Izi ntwaro zitwa supersonic weapon cyangwa zikitwa non-lethal directed energy devices. Izi zirasa urusaku rw'ijwi ruryana mu matwi cyane kandi mu cyerekezo kimwe cyafashwe nk'igipimo cy'uri gukoresha intwaro, ku buryo bituma urashwe iryo jwi agira uburibwe bwinshi muri we, akajagarara mu bwonko, umubiri we kubwo kwakira ibirenze ibyo yaremewe kwakira ugahita wibana akitura hasi, nta muntu umukozeho, nta sasu, nta n'igiturika kibayeho. Hari intwaro ikora gutya izwi cyane yitwa LRAD, long range acoustic devices. Iyi ntwaro irasa ijwi ry'umurengera ariko rikagenda rimeze nk'urumuri rw'itoroshi ariko rwo rutagaragara. Kugira ngo ubyumve neza uburyo intwaro ikora bitakugoye, yitekereze nk'aho ari itoroshi ariko yo irasa ijwi riryana mu matwi. Nimba uzi neza itoroshi, urumuri rwayo ruva kuri ampulu ntoya cyane, ariko ko rugenda rwegera imbere rugenda rurushaho gusakara mu mpande zose ariko mu cyerekezo kimwe. Bivuze ko itoroshi rigira umwanya muto cyane usohokeramo urumuri, ariko uko intera igenda iba ndende niko byibura riba ryabasha kuba ryamurika nk'inzu iri nko muri metero 10. Bivuze ko umubyimba cyangwa se inzira y'urumuri uko intera yiyongera niko rugenda rurushaho kubyimba kugira ngo ubashe kumurika ikintu kinini kiri kure yawe. Niyi ntwaro rero nuko ikora, irasa ijwi uri muri icyo cyerekezo cy'iyo mirasire y'iryo jwi twafata nka ya mirasire y'itoroshi, akaba ari ugerwaho na za ngaruka twavuze mu kanya. Iri jwi ry'umurengera riraswa n'iyi ntwaro riba rigenda ku muvuduko usanzwe w'ijwi, n'ubwo iyi ntwaro iba yitwa supersonic. Yitwa supersonic bitagendeye ku muvuduko w'iryo jwi, ahubwo hagendewe ku ngufu z'iryo jwi.
iyi ntwaro ikoze ku buryo ibika urusaku rwinshi cyane, yarangiza ikarasa urwo rusaku yarukozemo ibisa nka ya mirasire y'itoroshi twavuze mu kanya, ariko noneho bwo rukagenda mu cyerekezo kimwe cyahiswemo n'uri gukoresha iyo ntwaro. Ubyumve neza ko nk'uko izindi ntwaro zose y'amasasu ashizemo zihagarika kurasa, n'iyi ntwaro y'urusaku rushizemo irakama nirase. Iyi ntwaro ya supersonic ijya gusa nk'indi yitwa microwave ADC, active denial system, gusa iyo irasura umuriro rw'itoroshi ariko rukabura umuriro rutwika, rukababura uruhu rw'umuntu gusa, nta kindi rwabasha gutwika. Izi zose ni intwaro zakorewe kwifashishwa mu ntambara zo mu mijyi kugira ngo izo ntambara zidasenya ibikorwa remezo byinshi cyangwa ngo zitware ubuzima bw'abasivile. Hari intwaro yo muri ubu bwoko yitwa HPMD, High Power Microwave Device. Iyi ikora ibyitwa Flay Effect. Flay Effect ni uburyo umuntu ashobora kumva urusaku rwinshi mu mutwe we nta ruhara amatwi yabigizemo, kandi mu by'ukuri urwo rusaku nta ruhari. Uko bigenda ndaje mbikubwire mu kanya. Intwaro nk'izi rero rirya joro perezida wa Venezuela ashimutwa zarakoreshejwe kuko zari ku ndege za kajugujugu zo mu bwoko bwa Black Hawk na CH-47 Chinook. Zimwe n'ubundi nakubwiye zari zikikije inyubako ya perezida. Impamvu zitarasaga amasasu ku nzu perezida harimo n'ahari hayikikije nuko barimo bakoresha ino tekinike yo kurasa ingufu zidasanzwe zitagaragara z'urumuri. Uwo bazirasheho wese zikamwinjira mu mutwe mpaka mu bwonko. Gusa izi ngufu z'urumuri zidasanzwe iyo zitunzwe ku mutwe w'umuntu ntizihinguranye igufa ry'umutwe we ngo zihingukire mu bwonko gutyo gusa, oya, ahubwo zigera mu bwonko zinjijwe n'amazi cyangwa ibisa nkabyo biboneka mu mutwe w'umuntu. Iyo umuntu ahagaze mu mirasire y'izi mbaraga, ikintu cya mbere zikora ni ukumwinjira mu matwi, zigaca mu mwanda ubamwe imbere mu gutwi kuko nawo barwa mu bisukika liquid, maze izo ngufu zigakomereza mu bwonko. Zahagera zigahita zikonjesha utunyangingo duto cyane tugize ubwonko ku kigero cy'ubushyuhe buri munsi ya degree Celsius imwe gusa, maze ibyo bigafasha izi ngufu gutera igitutu mu mutwe w'umuntu. Ubwonko bukagenda bukamera nk'aho bwicariwe cyangwa buri kubyigana. Ibi byose bibera mu mutwe w'umuntu, noneho nyiri uwo mutwe we aba yumva urusaku rwinshi mu mutwe we, apana mu matwi. Mu mutwe we aba yumva wagira ngo hari kuberamo urugamba rwa nyarwo, hari kurasiramo urusaku rukomeye cyane rw'imbunda kandi za nyazo, wagira ngo kandi mu mutwe we harimo umutono mukaze cyane w'inyamaswa z'inkazi. Ubundi mu mutwe akumva harimo imashini ziri gukata ibiti, akumva ituragurika mu mutwe we rikaze cyane, wagira ngo biri kubera mu mutwe we urusaku kandi arwumva uko rwakabaye. Ibi bituma abura balance, akitura hasi, akumva ari kuzungera, bigatera icyitwa internal trauma, ihungabana mw'imbere mu bwonko bwe. Ibi kandi binatera kuva amaraso mu zuru igitaraganya, aho umuntu aragenda akajagarara, kandi ibyo byose biba bihagije mu kurasana nk'uku nguku ngo babe bamaze kugutamo. Si ibyo gusa abanyamerika bakoresheje, ahubwo bari banafite icyitwa infrasonic pulse meter. Iyo ni intwaro nayo yari kuri kajugujugu z'abanyamerika, gusa irasa ijwi ridasanzwe rifite imbaraga nyinshi zitagenewe kumvwa n'amatwi ya muntu. Ubusanzwe ugutwi kwa muntu kumva ijwi rifite frequency iri hagati ya hertz 20 kugeza kuri kilohertz 20. Iryo jwi rigiye munsi ya hertz 20 bibyara icyitwa low frequency. Ni frequency iri hasi cyane ku buryo amatwi ya muntu ataremewe kuyakira. Kugira ngo byumve neza, iyo ijwi rifite higher frequency riba ryirangira cyane, naho iyo ari lower frequency biba bivuze ijwi ririmo igituza cyinshi gituma utabasha kumva n'ijwi nyakuri. Mbega uwarashwe n'iyi ntwaro mu mutwe we aba yumva ameze nk'uri kumva umutingito, kuruka kw'ibirunga cyangwa inkuba kuri rwa rwego rw'uko inkuba aba yumva mu mutwe we uko yakabaye. Urusaku rwayo kandi rugakomeza kubaho nk'uko wakandi honi n'urekure. Ibyo biragenda bikangiza igifu n'ibihaha by'umuntu warashweho n'iyi ntwaro, bikagera ku rwego rw'uko agarura, bigashwanyaguza utunyangingo tw'umubiri we kuri rwa rwego rw'uko ahita yitura hasi akaba paralize. Ariko mu buparalize bwe aguma yumva uburibwe buhambaye cyane. Nguko uko ingabo za Venezuela zashyizwe hasi mu minota mike cyane hakoresheje izi ntwaro. Gusa byose byagizwe ibanga rikomeye cyane, ahubwo byitirirwa Delta Force, ahanini mu kwirinda gukanga isi, kuko izi ntwaro zose zizwi mu nyandiko gusa. Leta z'Ubumwe za Amerika ntirazishyira ku mugaragaro. Izo ntwaro zibanga zonyine zakoreshejwe rirya joro, kuko mu nyanja abanyamerika bari bateretsemo icyo bita ngo ni Iron Dome of the Caribbean. Ubusanzwe ikirere cya Venezuela cyari gifunze byuzuye kitinjirwamo, kuko cyari kirindiwe umutekano n'intwaro z'Uburusiya z'ubwirinzi bw'ikirere zikaze cyane za S-300. Zacungaga buri kintu cyose cyari mu kirere byibura muri kilometero zirenga 200 ahazengurutse hose Venezuela. Ariko bisa nkaho ubwirinzi bwose umunyamerika yabushyize hasi mu buryo bumworoheye cyane, akabutobatoba uko yishakiye. Ariko si ubuhanga budasanzwe bw'abapilote bakoresheje rirya joro, ahubwo ni fizike.
kubera ko mu nyanja ya Caraïbe harimo ubwato bunini cyane bw'abanyamerika US Gerald R. Ford bivuga ko bwabanje kugaba igitero simusiga cy'ikoranabuhanga ku bwirinzi bwose bwa Venezuela. Ibyo byasize radari zose za Venezuela zihuma, maze muri uwo mwanya ikirere cyose umunyamerika cyuzamo indege zihariye n'imiriro y'ibiturika. Ni nabwo amato yandi ya destroyer yatangiye kurasa bwa bwirinzi bwose. Indege z'umunyamerika nazo zuzura ikirere cya Venezuela, ari nako zigenda zituritse indege zose z'intambara z'iki gihugu cya Venezuela zagombaga kubarwanya. Ibuka gutanga igitekerezo cyawe n'uburyo wakiriye inkuru ya none ubinyujije muri comment. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.